Pozdrav ljudi, evo da vam pokažem ovdje nešto onako za sve one koji možda žele roštilj, a imaju staru ciglu, a možda nisu toliko vični zidanju ili se jednostavno to ne da, ili jednostavno ne žele utrošiti na dodatni materijal osim cigle. Dakle, ovo je jedan roštilj koji je složen od stare cigle, znači ništa nije zidano. Nama se pokazao zaista kao praktična stvar, jer pošto nije sazidan, a budući da ne znamo da li će biti dalje na ovom mjestu, možda ćemo ga premjestiti na neku drugu lokaciju, može se uvijek rastaviti i složiti negdje dalje. Inače, ove cigle su bile namijenjene za zidanu pečenjaru, za zidani roštilj u stvari. Međutim, evo, kako nikako nisam uhvatio vremena da napravim, da sazidam roštilj, a htjeli smo roštiljati i jedan dan sam uzeo i složio ovako roštilj. Na kraju je taj roštilj ostao ovako kako je sad i sasvim nam dobro služi i ovako. Sad jedina razlika između zidanog roštilja i ovoga je ta što za ovakav roštilj treba puno više cigle. Na ovaj roštilj je utrošeno oko 500 komada ove cigle manjeg formata, ali isto tako onda ne treba šljunak, ne treba cement i ne treba armatura i sve ono što ide za zidani roštilj naravno. Isto tako ne treba ni šamotne cigle, mada sam ja ovdje stavio nešto malo šamotne cigle tu na dno. Jer smo imali, pa smo iskoristili, ali za ovakav roštilj čak i ne treba šamotna cigla, jer on nije zatvorenog tipa, pa onda se ne stvara ipak toliko velika temperatura iznutra da bi ova cigla pucala. Isto tako nema ni maltera između cigli, pa on ne puca naravno. Nema šta puknuti. Inače, što se tiče samih dimenzija roštilja, roštilj je visine 110 cm i širine isto 110 cm, a u dubinu ide 100 cm. Ove dimenzije znači odgovaraju za ovako jednu rešetku koja je dimenzije 40 x 60 cm. Inače, zapravo dubina je nešto dublja, mislim da je 43 cm ovako, a širina je 60 cm. Međutim, kad se kupuje u trgovini, to je rešetka 60 x 40. I roštilj je složen, znači, za dimenzije te rešetke. Sad ću samo maknuti ovu rešetku čisto da vam pokažem da ima i više razina, pa se rešetka može stavljati na 3 različite visine. Evo, samo da skinem rešetku. Evo, skinuo sam rešetku. Dakle, ovako unutra znači imate 3 razine. Znači, najvišlja razina, srednja razina i najniža razina. Znači, najniža razina naravno služi onda kada nema vatre, kada je samo žar, kada se peče na žari. Naravno, najviša razina služi da se makne, znači ono što se peče sa vatre, ako postoji vatra, i srednja razina ako je tu, znači ako postoji nekakva manja vatra, ono da se makne ono što se peče sa vatre i na tu srednju razinu. Znači, što se tiče ovako iskustva s ovim roštiljom, može se čak peći i na ovoj najvišljoj razini kad ima vatre. Znači, nije problem ako se pojavi vatra, jer ovo je sasvim dovoljno, znači, visoko da se peče na roštilju čak i kad ima vatre. A opet imaju ovu najnižu razinu za ono pečenje lijepo na žari. To je to. Eto, sasvim jedna jednostavna stvar koju svako može, ja vjerujem, napraviti sam sebi. Nije potrebno nikako zidanje,
samo evo potrebno je dobro ovo složiti. Roštilj je sam po sebi dosta čvrst, naravno ako se zaletite u njega autom ili ne znam traktorom, naravno da će se srušiti, ali ovako što se tiče same konstrukcije ona je dovoljno čvrsta i neće se srušiti. Ono ako slučajno s nečim zapnete za njega, naravno da se neće srušiti jer ovi zidovi su dosta debeli, znači dupli su i dolje je temelj napravljen tako da su gotovo sve cigle isprepletene jedna s drugom, tako da je dosta čvrsta sama konstrukcija slaganja. Eto, to bi bilo to, ljudi. Opet jedna ovako uradi sam jednostavna stvar koju svako može napraviti sebi, ja vjerujem vrlo korisna. Evo kažem, nama je stvarno dobro poslužio ovaj roštilj. Bilo je namijenjeno zidati, ali evo na kraju je ostalo ovako i sasvim nam dobro služi i ovako. Kažem, vrlo dobro je rješenje jer se može kasnije prebaciti negdje na neku drugu lokaciju, a opet ako nam se bude zidao na kraju negdje, vjerojatno ćemo ga zidati, pa opet se može i sazidati i roštilj ili pečenjara, znači cigle neće pobjeći nikud. To je to. Evo, što se tiče same konstrukcije, tu ću vam u nastavku videa staviti animaciju u Google SketchUpu, znači kako se može ovo slagati. Mislim da ovaj najdonji red u temelju ima 37 cigli i onda ovaj prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi red svi su po 37 cigli i onda ovaj dio je malo drugačije slaganje, ovo di su zidovi, ali sve je vrlo jednostavno. Tako da stavit ću vam tu animaciju, pa možete ako i ovako iz ovoga kuta niste sad baš skontali kako se može sazidati, tako da imate detaljno, znači cijelu animaciju kako se slažu cigle. I ono što još nisam spomenuo, naravno kada se prije nego što se počne slagati, znači ovdje na dnu je potrebno izravnati teren. Ovdje kao što vidite malo ide teren, ima kao malu udubinu, tako da ovisno kakav vam je teren toliko duboko treba iskopati, izravnati sa grabljama teren, tako da posipati sa pijeskom ako ga imate ili jednostavno samo usitniti zemlju tako da sve bude kompletno ravno i onda počinjete slagati prvi red, a onda dalje ove drugi redovi, sve je već puno jednostavnije. I možda ono što je malo kompliciranije u svemu tome što ćete neke od cigli morati na pola sjeći. To sam ja sam to radio sa fleksericom ili kako se to stručno zove, kutnom brusilicom. Tako da evo, ako niste baš vični u rukovanju s tim alatom koji zna biti vrlo opasan, to prepustite nekom drugom. Mislim da će vam trebati negdje oko možda 30-ak polovica cigli, znači u ovoj konstrukciji. Tako da, znači nekih 15 cigli ćete možda morati presjeći na pola. Tako da evo, taj dio ako ne znate baš rukovati sa fleksericom, prepustite nekom ko to zna, a ovo sve ostalo vjerujem da može svako sam napraviti i složiti, jel tako? Pa da, evo, to je taj jednostavni roštilj od stare cigle. Mislim da čak ako imate novu ciglu, mada je meni ovako ljepše, to nekako rustikalno izgleda sa starom ciglom, a ako imate novu ciglu onda bi ta konstrukcija bila još i čvršća i onako bi izgledalo još ravnije nego što ovo izgleda. Eto, to je to. Nadam se da je bilo informativno, zanimljivo, a sad ću vam pustiti ovaj dio animacije, znači kako se slaže pojedina cigla po cigla. Eto, hvala na gledanju, vidimo se u drugom videu, pozdrav!
Hvala.